Ikaze bakurikiye igihe culture nitwa Peacemaker Pundi twikamende kumwe na Confiance Rwanda turi ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cy'Ikanombe twaje kwakira Dramati n'umuhanzi ugezweho i Burundi no mu karere muri rusange n'umuhanzi wakoze amahiti menshi n'umuhanzi ukunzwe ufite ijwi ryiza cyane akabazi no kwandika ari muri management ya DJ Pole nawe numwe mu ba DJ bafite uruhare mu iterambere ry'umuziki ndundi cyangwa se umuziki w'abarundi akaba yaranahurije hamwe no kizigenza hamwe na Dramati mu ndirimbo yitwa Your Love ni indirimbo imaze kuba ahantu hose wakina umuziki w'abanyarwanda cyangwa se w'abarundi iyo ndirimbo usanga bayize ijambo kurindi Dramati akaba ashize ibyumweru bine ashize hanze indirimbo yitwa Code indirimbo yavugishije abantu benshi cyane kubera ko Bface yagombaga kuba ayirimo ari kwifatwa y'amashusho yayo ntabwo yahagaragaye Dramati akaba ari izina mu Rwanda bakurikira umuziki abakurikira imyidagaduro n'izina bazi n'izina bamaze kumenyera cyane mu gitaramo cya Risudi yasangiye muri inshuti ziwe Dramati yarahari Dramati ari mu hembo bya Isango na Muzika Awards biteganyijwe gutangwa ku cyumweru akaba afite icyizere cyo kugitwara biranashuka cyane ko yazagitwara akaba ari ryo banga nundi azanye Kigali aje gucyura awards yiwe nk'umuhanzi mwiza w'umurundi muhanzi mwiza wabikoze unarebye iyo ugiye i Bujumbura cyangwa se ugakurikira abakurikira umuziki w'u Burundi bakubwira ko Dramati kano kanyubo ari we uri kwibere ry'umuziki w'u Burundi akaba ari we muhanzi ugezweho bigoye kuba yakora korabo uhenze mu makorabo amahita akora imiririmbire afite ama projet n'abahanzi bo mu karere afite amashuti yagiye shooting mu bihugu bitandukanye n'umuhanzi usanga umuziki we utera imbere ku buryo bugaragara ku buryo wabyerekana mu mibare cyangwa se ukoresheje graphique uko yagiye u Rwanda n'u Burundi ubona ko biri mu bihe byiza ni Dramati rero twakiriye turakushimiye inshuro yatangaje mu Rwanda 10 na kangahe inshuro ya kangahe nyene ya 10 na kangahe habaye mu rugo yabaye mu rugo waherukaga i Kigali mu gitaramo cya Risudi wakwitaga rap kuri inshoje mu gitaramo cya Daniel none ni ibicyano ukwiye kwitega Dramati Jenny zera ko buri gihe mba mfise like chapitre nshasha ya Dramati so novuga ni Dramati undi muzobona ku tariki ya 15 Dramati uje gukora muri album y'umuraperi uhagaze neza mu Rwanda ariko se i Burundi dushe ya Denanone Burundi aje naho yatwika bimeze bite Dani twatangiye kumwumva kera so kuvuga ngo n'umuntu ngo kubera ko album ibaye ubu ngo n'umuntu abantu batazi they know who's Dani and they appreciate the work akora ufite indirimbo imaze ibyumweru bine ni Code duhishusho uzayikoresheje cyangwa twitagize indirimbo abafana bawe sha bizotegwa nuko to decide muri team if they decide yuko ndayikora udo yego Dramati Code ni indirimbo yavugishije abantu bitewe nuko wari wayikoranye na Bface hanyuma bikavuga ko wayimwibiye ndetse mwana nayikoreye muri studio imwe ariko ukajya gushutinga amashusho yayo wenyine ni indirimbo yateje saga yaba iwanyu mu gihugu cy'u Burundi ndetse kuri ubu ngubu ndahamya neza ko Bface mutakivugana kandi mwari inshuti mwaranahuriye no mu ndirimbo nka All Star mwese kuri ubu bihagaze gute ese niki wavuga kuri iyo ndirimbo ese amanyangu uvugaho niyo ese iyo ndirimbo washutinze adahari bitange umucyo kuri ibyo bintu njyewe avec le respect que je vous dois nyene mbambona ndisemo kutagira ikintu ndabivuga ariko Bface aragushira Bface yacyo yabivuze nyene urumva ko ari wafise ibintu byinshi byo kuvuga we ntago ubwanje Jenson indirimbo gusa yego ni yawe yagutanze kuyisohora icyerekana ko ndetse ayisohora irimo amajwi ya Bface hanyuma wo sohora video ari yawe wanayishutingiye muri Uganda we akagushinja ko zimaze kuba indirimbo ni indirimbo ebyiri none iyo kuri ni yego no ni indirimbo z'abaririmbyi babiri I can say kuvuga James wanje niyo mwabonye ko ni imwe chorus ni imwe none ko ntarafungwa nimba hari uwo nibye yego ari mudusobanurira ati ni indirimbo ebyiri ntago urasoza gusobanura icyo kibazo kimeze gute ni indirimbo nyene zibiri no kuvuga imwe irari indi irari so I think ikintu nyamukuru we should focus on Code ya Dramati none kwa mu Dramati gitanga umucyo kuko icyo kintu kirakomeye ko wamukuyemo mu yindi ndirimbo ya kabiri no Jay wanje na DJ nyene ariko niwe wamubwiye ngo mu bino do ijya ni yi wanje DJ nyene Dramati kugaragara kenshi mu bitaramo by'abahanzi bo mu Rwanda bivuze ko arimo representing Burundi muri iyi minsi oya
bivuze ko ni njyewe mba mbona turiko turafashanya kubera ko like avec gukorera hamwe ibintu byose birakunda, so sometimes we support, sometimes birakenerwa ko to representing, so it's all combined. Twitege se imishinga ya Dramati n'abahanzi bo mu Rwanda mbere yo gusubira Burundi cyaza tutaha? Sha jewe ndahari kabisa, birahari kandi navyo. Yego, we are doing it. Ibikorwa bye birahari. Isango award ite kwitwara ku cyumweru uzaba uhari? Sinzi ko nzoyitwara mugabo I'll be there kabisa. Yego. Ariko ukize na Daniel none se watangiye ryari kujya ku approaching kwaza mu gitaramo cye n'ibintu byagenze gute? Je nemera ko umuririmbyi aririmba n'undi akaririmba baba baramaze kumenya na deje. Kumenyana. It's a matter of time. Nicyo babwira cyane kabisa. My homie. Nicyo babwira abarundi bari naha abarundi kazi mu gitaramo cyejo n'abafana bawe baze gushigikira Dramati, baze gushigikira Dani, muri rusange baze gushigikira umuziki w'u Burundi n'u Rwanda. Wakoze cyane. Merci beaucoup. Abarundi bakaza gutarama i Kigali, habaye mu rugo ibihugu biragenderana bibanye neza cyane ku buryo umuziki w'u Rwanda n'u Burundi ubona ko biri mu bihe byiza. Ni Dramati rero twakiriye, akaba yanahawe indabo n'abakobwa ba Kigali Protocol ba Joshua umukundwa Josue, tukaba dutegereje performance ze ejo nijoro mu ihema rya Kigali. Ni igitaramo cya Danone umaze imyaka 14. Danone yatangiye umuziki 2009, ageze aho ajya kuwiga, ubarimo arawukora noneho professional nk'umuntu wawize music business, uzi no kucuruza, uzi tekinike zose zatuma indirimbo akoze icuruza, uzi gucuruza ibitaramo, agiye kuronshinga album. Imisi myinshi ayisobanura nk'igisobanuro cy'ubuzima yanyuzemo agitangira umuziki kugeza na n'ubu ngubu, nibyo azakomeza kunyuramo. Akaba rero azaba ari kumwe na P-Fla, umuraperi uri mu batangije Tough Gang yasenyutse ariko iri gutegura album. P-Fla akaba yaragiye abishuti na Danone bagitana basket yaba Nyamirambo kuri Club Rafiki. Ni igitaramo tuzabonamo Christopher wakoranye na Danone bakiri muri Kina Music umwaka umwe, banakorana indirimbo yitwa Iri Joro yatumye Christopher tumumenya. Ni album no tuzabonamo Butera Knowless, ni album no tuzabonamo Afrique uhagaze neza uri muri management ya Nizbeat na Faizo Pro. Ni igitaramo tuzabonamo rero Chris Easy uri muri Giti Business ya Junior Giti. Ni igitaramo kiri ejo kuwa gatanu muri Camp Kigali ku tariki 15. Amatike yo kuba wajya gutaramamo n'amafaranga yashizwe kuri make cyane, kuba wagenda ukagura tike ukabasha gutera inkunga umuziki nyarwanda. Iyo uguze itike ubuteye inkunga muzika nyarwanda, uteye inkunga ibikorwa by'igihugu, kuko ya mafaranga agaruka n'ubundi mu bundi buryo, mu muziki mwumva, video mureba, amakuru mubona, buri kimwe cyose kigize imyidagaduro. Nitwa Peacemaker Pundit, ni Gihe Culture Confiance Rwanda, turi kumwe. God bless.